Football Titi part zaruk somna ngai thavele donta ila India Rama Football League Sangber Indian Super League hi khelchhun zom ani donem achiang talova India Rama Footballa thunei tu Sangber AIFF All India Football Federation in engtin nge ma alag zui zel don angai ven om zual ta hle thuthara Indian Super League thataka kalpui ani theina tura sumle paya tangna saber AIFF in Indian Super League abua saina a uncommercial partner lianber FSDL kanti mai thin Football Sports Development Limited chuan Indian Super League khel club zongjong tele AIFF ne na Indian Super League season tharlo om tura tang hian an chunzom theito lo tur thu an hril chiang ta a hetiang ani awang hian Indian Super League hian kalzel turin sum mamo ang anei zo talova tundin hmuna chuan Indian Super League hi nei thei ani tari lovani Indian Super League hi All India Football Federation in FSDL ngen chunga akal puyania AIFF hian ama in akeng zolova sum mamo anei dei lovani chuwangin FSDL rin chan tak mewin akal puya chuwangin Indian Super League organizing body po AIFF le FSDL ti in zia ani hei hian FSDL poimo na le ISL atana an hlutna an tholok zia atifia le o me FSDL chu engeni FSDL kanti mai zela All India Football Federation in Indian Super League akal pui theina tura a tho pui lian ber hi eng ang chi nge ani la hrelo kan om takin soifia talokila kan soitak ang khan FSDL hi alampum chu Football Sports Development Limited ti ania football bika masona atan liawa din ani adin tu te hi Reliance Industries International Management Group IMG kanti te Geostar ta India Sports Channel lian tak Star Sports te anni Reliance Industries IMG le Star Sports te hian kumsani som pathum khan September tha dinin Mumbai headquarter annei mek an chairperson po hi India pahausa Mukesh Ambani nupui Nita Ambani ani FSDL hi company ni in sports lama masona rural pachuak tura din ania Reliance company kanti mai thin Reliance Industries hian nei tu ni na nei tamberin za samruk panga zet share anayani he FSDL hi Indian Super League en kol tu beratana andin ani awangin Indian football level sang berkeng ko tu berania apoi mo hle Indian Super League nei tir lama khan AIFF thopui chu Reliance Industries le IMG te hiniin kumsom panga chunga tan inrem na thuthlung MRA anjiaka chu FSDL hian keng ko zuin Reliance Industries le IMG te hian FSDL kaltlang hian ISL hi an enkolta ti point asoi thei ani ti chuan kumsom chuang lai ISL thataka an kalpui nuwa tuna andin hmuna hi chuan FSDL hian Indian Super League hi ama anga thataka kalpui tur chuan kantlin talove chuwangin kanlawin hnuk dok mayange anti ani bera thuthlung an nei MRA kumina atop don box si nen hei hi remchana lein Indian Super League kalpui zel turin anin huam talovani enge MRA chu tuna hian AIFF le FSDL te hian inremna contract zeka an nei hi kumin sangni somni panga December thla thleng dai ania he inremna hi MRA anti alampum chu master rights agreement ania kumsangni som khan Reliance Industries le IMG te hian AIFF nen hian inremna nein kan soilan zeu to ang khan kumsom panga dayen thuan thlunga tichuan FSDL din ani khan hemi company a hian Reliance Industries le IMG te hi anin chung khom ta a Star Sports portal vele tabokin kumsom panga dai contract omsa ero danglam lovin ankeng ko chhun zoma tichuan kum in hi an inremna thuthlung MRA top na tur alonita ani MRA chu inremna thuthlung ti point asoi thei maya ma se heta hian eng ang inremna nge an nei ti hi apoimo lai chu anita a AIFF le FSDL hian he MRA a hian eng angin nge thu an thlun ti hi apoimo lai tuna FSDL an tlan chiat na chan thui tak rin thiam theina ani MRA a hian an ziatel chu FSDL hian an inremna huam chunga hian kumtin cheng vaibel chesom nga AIFF ne na an pe ang tichuan FSDL hian ISL a hian broadcasting ate hein elna enkol zelna ate commercialize ate thuneina an nei thungang
hei hian India national team po a huamang ti ani AIFF hian FSDL hi thuneina an pe sang hle a ma se hetiang taka thu tur hian kumtin AIFF ne na FSDL hian cheng vaibel chesom nga an pe zia ani ISL season hi September thla atanga akum le April thla thlenga khel ani tlang puya kumina hian season thar lo tan le ta po ni sela thathum chung chu FSDL le AIFF in remna MRA hian ala huam don ma se hei hian season chan ve em po a huam lova chu wangin alak lo vel vek hei wang hian Indian Super League season thar kalpui u ka zole si lo ai chuan season thar tan lo lo an thlang ta ni in alangani AIFF le FSDL te hian MRA an nei hi tinunga athara thutlung an ziak ani lo chuan thodun ngaina omta bi khek lo le tundin mun hi an thleng ta a Indian Super League hi nei chun zom zel ani do nem achiang talavani AIFF le FSDL te hian athara in remna an nei theitak lo na chan lian tak tak an soite soichun zom ta ila pakhat na chuan revenue sharing a ania ISL kaltlanga sumlak lu in semkonga anin lungrual thei talava FSDL hian ahma aya thazok chan anin beiseya AIFF in du dan shan an nei ve boka in lungrual talovin MRA atharin an ziak thei tari lovani pahnina chuan governance structure lama anin rem thei lo na hi ani hei hi aum zia bera chuan Indian Super League kalphunga thuneina ania Indian Super League a thuneina turchin in chuwa AIFF le FSDL hi atharin anin rem thei ri lovani pathumna chuan Indian Super League mathlir an nei dana AIFF le FSDL rohmanna a inzul lova an mathlir a inzul lo ema wangin atharin anin rem thei lovani heta hian AIFF in rotna an nei nia soichu AIFF hian club tenen in lungrualin no case arrangement manga league thar din an duwa chutiang tur chuan rohmanna an siam ni in an soi hemia hian team somparuk antel theidona AIFF hian hemi league a hian neitu ni na 20% an nei theidon bok FSDL in rotna an nei ve thung chu FSDL hian ISL club FSDL le AIFF te thok howin a ho khom tu kalkhat deuhlek om turin ashana holding company din an duwa chuta chuan FSDL IO te AIFF IO te le club lam IO te intel khomin chungmi te chuan ISL hi khal se an du ani tuna MRA an nei me kaltlanga an thuneina chuan FSDL hi Indian Super League en kol tu tak tak zok atak taka hrual tu zok ania kut thlak tu zok ani anni hian Indian Super League mathlir an neina league tan ownership structure thar an ruwa mana hei hi AIFF hian apom pui thei lo thung ani tuna Indian Super League in aton mek hun duam lo tak hian team sponsor le broadcaster te ahngong na sa theidon leya ahngong mek to ti theina chin po a omani he thil hian Indian Super League season thar hun ati khotlai theya Indian football top tier league din mun po athak danglam thei boka atop pha thei bok atop tak ero arin om lova atop ai chuan tin changtlung lo jok tala kalpui du na AIFF hian anei arin omani chu ero akotopa tran huna chet lak na tur du thlan tur tha aom to thlot lo hnuwa thutluk na tur ani arin om tun thleng hi chuan master rights agreement chungchanga FSDL le AIFF ten in remna thar an la nei lo awang le an nei don em ti po ala chian lo awang hian sangni somni panga somni paruk Indian Super League season kan mudonem ala hriat lo ani Indian football din mun angin luai rual hian European club pakhat Crystal Palace English Premier League club ni mek hi an din mun anging vele ta luai boka achan chu Europa footballa thunei tu sang ber UEFA in an thunei na lekin FA Cup an champion nakal tlanga Europa League khel tura in petling Crystal Palace hi Europa League an khel an phalsak talavani UEFA hian dan an nei meka an mani ina an buat sai in elna in anga club pahni nei tu thumun nei te anin lan arem lova Crystal Palace le Lyon te hian nei tu thumun nei in an cluba nei tu ni na share nei tamber chu John Textor hian nia ani hian tun thleng hian Palace nei tu ni na la nei in Lyon a po nei tu ni na ala neya heng club pahni te hi Europa League khel turin anin petling ve ve boxi chu wangin Lyon zokin Europa League an khel thei don ta a Crystal Palace zok hi
UEFA in dan an nei sa mangin an hnol ta ani an hnol na chan hi multi club ownership rules ania UEFA hian dan an jam sa mangin Palace hi hnol ma sela Crystal Palace lam hi chuan court sangzo Court of Arbitration for Sport a an khingle don ni in tarlan ani UEFA hian Crystal Palace hi Europa League khel an phal sak tak lova chuan Crystal Palace in Europa League hnuai che Conference League zok an khel arin oma Conference League khel tura in petling Nottingham Forest in Europa League zok an khel arin omta ani ma se he tiang tur hian thutluk na an la siam lovani he thila UEFA in thutluk na asiam chungchanga Crystal Palace club chairman chuan an chunga UEFA ro rel na hi football history a ro rel na dik lo lian ber ti in asoyani English champion Liverpool chuan Diogo Jota hriat rengnan an mani club a hak thin number som ni player dang tu manan hak thei to lo turin an ser sanga heta an ser chandana hian Liverpool hian number som ni hi senior team a tu ma an hak tir to don lova chu baka chuan an meche team lama po tu ma number som ni an hadon lova an youth level thlengin number som ni hi tu man an hadon lovani Liverpool hian Jota an contract ala nei me kumsan hi somni pasari jun thla thleng dai hi heta a hlo tur zongjong hi an pui fanau te hna an pedon ti kan soi to bok kha he ba ka hian Jota fa te zirna sen sau zongjong po Liverpool hian an tum sak vek don ani Liverpool hian number som ni an ser ran thu hi officiala an tarlan tum hian hun bi ka an tar langa hemisana hun bi a hian darkar som ni pali formata setin heta hian 2020 daria le mini som ni tina ani chu amai ro chu darkar som ni pali bia a format an sera wangin 2020 ti ain ziak ta a hemi huna tak hian Jota number hak thin som ni an ser ran thu hi an tar lang ani transfer lam hoita ila Swedish forward kumsom ni pathumi Anthony Elanga chuan Nottingham Forest chwa sanin Newcastle azom felta a Newcastle hian Paul Magdalene somnga panga in an la lu tani kumsom ni pathumi hi Manchester United ta khelna mun nget achan lo awanga Nottingham Forest a insiam tharle in beseya chuakta ania a in bese ange in Nottingham Forest a che thain a ming atilian thara Newcastle in sum tam tak sengin an la lu ta ani transfer tholeng danga Chelsea forward Noni Madueke chu Arsenal in laklu antum chunjom zela aman chungchanga London club lian pahni te hi Paul Magdalene somnga chuangin anin rema mimal thila Madueke le Arsenal te hi anin rem to boka chu wangin Gunners Madueke hi an laklu thu an puan thei thuai abei sei omani Chelsea le Bournemouth te po goalkeeper Petrovic chungchanga anin rema Bournemouth hian Petrovic hi Chelsea atangin Paul Magdalene somni panga sengin an la lu dona medical test nei turin ruak manna po an siam to ani Liverpool captain Thin Jordan Henderson chuan Dutch club Ajax achwa san nuwa English Premier League khele turin Brentford azom dona kumni dai contract ajek doni in tarlan ani German champion Bayern chuan Liverpool atangin Colombian forward kumsamni pariat mi Luis Diaz laklu antum chunjom zela Diaz po hian Liverpool chwa san hi a hrevak lo ni in tarlan ani Marcel Liverpool hian Luis Diaz hi mantom taka an chua phal lawa wangin Bayern Munich nen hian aman tur chungchanga anin dor chunjom zel atul don ani BBC na transfer thuleng atarlan te soi chunjom ta ila Melin tar langin Chelsea chuan Senegal forward kumsom ni palimi Nicholas Jackson an hral phala AC Milan in an be semek ni te point tarlan ani Marcel Jackson man hi an chiar tam hleya Paul Magdalene za an chiar ani Sky Sports in tar langin Manchester United English forward kumsom ni pasarimi Marcus Rashford hi Barcelona in laklu tumin an hel meka Barca hian Spanish forward Nico Williams laklu antuma ma se an lalu theilawa chumin huwa Luis Diaz be seilein Luis Diaz a po hian an be dong le to ni in tarlan ania chuwangin Marcus Rashford lam hi an hoi ani Italian chanchin boten tar langin Juventus chuan Manchester United atangin Jadon Sancho laklu antuma Paul Magdalene som pasari point pathum the chua anin huam Standard in tar langin Tottenham chuan Congo forward Ian Uiza laklu antum chunjom zela Brentford player kumsom ni pariat mi hi a khelmek na club hian Paul Magdalene somnga an chiarani Melin tar langin Nottingham Forest chuan England under 21 attacking midfielder James McAtee Manchester City atangin laklu antum chunjom zela
pawn makte de somni panga baka add-ons da telin laklu antum iNews intar langin Newcastle le Manchester United in laklu antum mek Italian center back somni pakhat mi Giorgio Scalvini hi a khelmek na Atalanta hian pawn makte de somnga tal lo chuan an hral phal lovani Give Me Sport intar langin Arsenal chuan Real Madrid atangin Brazil forward Rodrigo laklu antum chunjom zela Arsenal hian madueke lalut fel hnai ma sela Rodrigo hi anla be sei fan ani ole khatichin kha tungtuma football Titi kan ngai thak thechin chu nile photro se